Teman saya Sabar Gula. Kita akan belajar gitar dengan kunci E. Ami fai ya. Takira ra to ba ufake ge dang kapul. Bah beliau beli kerda. Ini E. 1 2 3 4 5. Jadi totorai mulai ba sol mi sa si. Do re mi fa sol la si do. Ini di sini juga ada. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ini juga ada. Do re mi fa sol la si do. Sini juga ada. Do re mi fa sol la si do. Jadi seperti ini. Kalau pengembangannya sebegini. Kunci E. Kalau di sini pengembangannya sebenarnya A. Sini dia, si mana di beda A. Jadi sedikit ditarik ke bawah ya, seperti di congkel. Ini. Nah, dicongkel seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya murid bangun C. Mudah-mudahan yang mengerti. Sawa gele.